تشکیل حزب عثمانی و لشکری و دولت بریتانیا در 22 حزیران سال 1932 دا بو سرحریم بارزان شیخ احمد و مالبات بارزانیان در باسی باکور کردستان که بهار سال 1933 دولت ترکیه شیخ احمد بارزانی تسلیم دولت عراقی او دستسری بو موصل بغداد ناصریه درده کفری و دایداشی بو سلیمانیه دوردخ در نوراست سال 1936 مصطفى بارزانی وشبو بتوبيش حكومة شوب وباجار موصلي جعالية دولة عرب بهذا جبنو للشهرتان خواست الويش والعراق جي بلاد دولة سنويدو بارزاني جبني عزقار تتواصل تيرمها الصالة 1936 آليكارية عندك ولا باريزم سليمانية يعني اشبي باجاري درد جبو تجيتا روشالات كردستاني تبيستو حدي اما صالدان فكر كل هو بارزاني دما كمتر اجتمع عنده دست دوباره رخصتنا شهر شركته وحتى الصالة 1935 بردوام في آبایی نافچه تمامی جهیز حکومت باقش کنید. دمازده قانون دویم همان سال داد انجمن آزادی داد وزیری و آلمان چه یک ایران پیوندی آمرایانه همه مرد و رخصتن بدوی آزادی خواز تبای نافچه کردستان در سال 1945 دا بارزانی هوا داده رای کار به دست ولایات اروپی Geli meyvane İran boğa yani ilo münasebeta çelmişe sarıya Seroke Nenermele Mustafa Barzani bu en eyndari vili bu ve münasebeti ev komcivin bekat ve komcivine de Cümlete Kürt ve sosyolojiyavi şeyhime, ağayime, begime, kalkulu güldiyeme hemul vederi. Evşi rastakini civaka milleti Kürt civak pek hayatana pekti ve en جنها و بیره و ام زانب ملت کرد نتنی چینه که آن اوله که آن سنفه جهمو پیکه تا پیکته اب راستکینا ملت کرد جبوه بونه امی ویا وها بزانن میوانن درام بها دخوازم راستی مها آداره دی دیرو کا ملت کرد gelek bu yeri bu rudanı bu balkeş derbastıdır ama ez dixwazim seçar havalar paybedim ve muhakkak gelek tiştediciğine. Yek şehirot ilo yeki adarı vefata Seroke Nemir Melle Mustafa Barzani düdü yazdı adarı pişti تکوشیرو شرو آلوزیا کو بدهان سالا سروک نمبر دبن سرکشیاوی ره دوزا آزاد کردستان برگوام دکر 11 آذار 1977 ده بر رژیم عراقی ره پیمان پیانی لمخابن اوجی رژیم لپیمان خودی در نکتن Seroke Nemir و ملت کرد مجبور کردیم که دیسه شر چکاری میشه. لی از باورم سروکه نمیر دوار
تجاری شری چکداری ام نخواست لی دجمن نمشهور سسه اوجی پید زنن آگ گله کی ایشو آراس 16 آذار 1988 جنوسید و قتل عام کرنا کورسر کردا پیکات از باور دکرم ملت کرد وی روزی جمعی تجاری جمعی آچارا رمز و نشان سرهندان نوروز 21 آذار نوروز ev tarihna de diroga millete Kürt geleki Gramhay. Seroke Nemir Mele Mustafa Barzani bi kesayet axwe bi malbat û eşîra xwe ji dayebûna xwe de heya wefata xwe di xizmeta milletê Kurd in. Ew ne tenê serokê partiyayekî bû. Ew li kara navnetewî û li her çarpçeyê Kurdistanê bûye remz û nîşana milletê Kurd. Bûye milk û mîrasa Kurdan. Ji bo doza milletê Kurd her dem di nav alozî û tekoşînê de. Baldiya berserî wî kevir bû, doşeka wî axa Kurdistanê bû, wargehê wî şikeft û ciyayê Kurdistanê bû. Ji her tiştî bêtir ew ciyayê Kurdistanê bawer dike. Serokê Nemir Mele Mustafa Barzanî di hemû tekoşî û jiyana xwe de tu carî radestî dagirkerê xwe nebû û tu carî bi dagirkerê xwe bawerî pê nanî. Di wesiyeta xwe de hep wes bi gelemperî, ew qas nefsbiçûk, ew qas girêdayê milletê xwe di wesiyeta xwe de wiha dibe. Bila goristana me mezelê me ji ê tu pêşmergeyî ne berz û birîntir e. Ev ya ji nîşana ku xwe perçekî ji milletê Kurd hestin. Spasiya dikim ser û metanetûn guhdarî dikin lê ez lêbûrnê ji we dixwazim eger gunca mümkün be hûn telefonê xwe têxin bêdengiyê ew ê baş be. Niha jî li ser gorî rojava me bîranîna serokê Nemir Mele Mustafa Barzanî Nemir axaftvanê me yek jê Mehemedcan Azbay. Mehemedcan Azbay 17-18 saliya xwe li tev karwanê tevgera azadiya Kurdistanê bû lê hûn jî dizanin ew jî li dîroka milletê Kurd wek rok reş, wek demek reş, heştê danstê Eylûlê û ser me de hat, tekê Mehemedcan Azbay jî di hepsê de 20 salê xwe ji emrê xwe derbas kir. Lê niha pêşberî wê ew ê bahsa serokê Nemir Mele Mustafa Barzanî. Kek Mehemedcan fermû. Beriyatçı Ferhat'la Kurdistan'ın azizlikim rojeki evada rojeki giri mevrane elbette hem pevajoya tela derbasın vek hunemut zanın ve metrisiye xwe ve fırsende xwe ve her avay pêwîstiye ki yekreziya mala Kurdiyê ye. Îro li vê salonê çawan dinêrin bi rastî hemû zeyekê Kurdistanê, hemû şahsiyetê Kurdistanê û hemû bîr û bawerî li vê derê amade ne. Kek nezîr got meha darê bi rastî di jiyana me da di taybetî jiyana milletê Kurd da ciyekî girîng digire. Bi cejn û şahiyê xwe bi trajedî û
خوشیه که امزانی گرد روپل ایشو ورمه و روپل خوشی شیه دوه بیان بیوانه کن و از بیاش بشم ایرو روژا ما رمضان روژیه یا یکمینه نامدا روژیش کتنه بصبر مقدار بکن خدای روژه وانش قبول بکن و پیروز به از به کردای درباره روژه ودا و سر جیانا مالا مصطفى بارزانی دا چند گفتنا بواره و پاربیکم سنار پارتی آفراسی به واجه هفته دا در باسوین گریگه جبر به یکیشی هم بخاطر شن نرین بواره پاربیکم هم بشمنگه که نتوی نشتمانی مالا مصطفى بارزانی نمه بیت کنیم دمکی که کردن هر شاد بچه کردستانه او جهانه به باجایی که گلک اساس و حسیار در باز بینده هم چلو ششمین سال بگره و خطاوی دا مالا مصطفى بارزانی نمه به رزاری کلبید کنیم بله اشهاد کردانه دبه به باجایی دا که هم دیده باز بین جارک دم روب و گریگیا ریباز سگون تکوشینا گرینگیا ریباز سگنو تکوشینا مالا مصطفى بارزانی نمر یا به اشمندیا نتوی نشتمانی حاتیه هناندر وک تسودایه کی بده برتستگمه وکه پارتی ولاد پارز کردستانه وکه دوه ایروژی ام خوب دوامیا تکوشینا آزادی یا شیخ سعید خالد بگ جبری احسانوری پاشا سید رضا شوا قاضی محمد مالا مصطفى بارزانی نمیر دبینیم ام آلایا آزادی یاکو 100,000 شهید کردستان حتی ایرو در اردنه اسمه هر ایروژی بو آزادی و سرفرازی ببیرو باوریه که نتوی لشمانی دست تکوشر و خواتکار دوزانمدا لباده به هبو ناملت کرد و کردستانه راستیه که دیروکی جغرافی نتوی و نشتمانیه دولت ترکیه اوه 3 سال بشمانیه یک دولت، یک ولد، یک ملت، یک آلیه هر هم راستی انکار کردیه تنه حسبانیه و جبو ملت کرد و دوزاوی یا رواج هوده راکه به 100,000 کرد قتل کردیه ببینه تو سیاست کریار خاطرام و جنوساید نکار بیه ملت کرد جدوزاوی جهوده راکه وقت پارتی ولد پارز کردستان هم نبیجن چه جهادی دولت ترکیه چه جهادی سیاست مدار ترک و کرد به هر گوتن و سیاست و هر کریان که هبونا ملت کرد و کردستان و مافی ستاتویه کی سیاسی جغرافی ملی تند حسبینه دعسه خدا شامله گرتنا راستی کی گروکی و ملی یا ترک هستی کاره رد بکه پارتی ولد پارز کردستان پیوکه به دهان جارن گوته کی ایرو او شر شکتاریه کو پکه دمشینه ضرار دده گلمه ما به دهان جارن بی کی تردد باقی پکه کردو داوی لمو چالاکی و خویه شکتاری بینه اف چالاکیان ضرار دده گلمه یه باکو جی باکسوشی ام ایروشی هر لسر به فکر همه دوید دوست آزادیا کردستانه باکوری کردستانه به ایتاتیا سیویل به ریباز و امور سیاسی سیویل دموکراتی به مشانه برسای کرد و کردستانه ایروژی نهادیه چاره سر کرد ایرو جهادیه و جبو ستاتویه کی بلی جغرافی سیاسی دوید به اتفاق و افکاری استراتژیک این نتوی کردستانی ام خوات و تکوشنا خویا ملی اجتماعی بمشینی جانه کی به جبو بجی آنینا دعوات ناجم این ملت کرد و ام تمثیلیت کی کردی آوا بکن جبو ره لبر چاره سریا پرسال کرد و کردستان ببه ام دبیجن همو پارتیین سیاسی دستگاه سیویل و پروسپین کردان دکارن تمثیلیت کی کردی لسر وان دخواست ناجیل آوا بکن
Dve buna millete Kürt, derverdaya zamanı Kürdi, fermi buna zamanı Kürdi, da kanuna beyleyina Türkiye'de ben müziklerin, garantilerin, dve azadiya Ramani, reksini be kabul kirin, u kadakhayn sernave Kürdistan'ı be bırakırın. Dve hamu kesin, kucebel, fikir, xabat, u çalaki ruhiye siyasi, demokratik, sivil hatime girtin, ceza kirin, ben azad kirin. Hamu dozun kudu derbari vanda hatine vekirin, zore rabın. Dve devleta Türkiye, havcedariyen peymanen mağmetevi, yek ku imza kiriye pek bine. Beli hem dibeşin, ve servan da fazin acil, potansiyelek berfire ya Kürdan, dve temsiliyeteki Kürdi hava bükün, o bebin muhatabı devleta Türkiye. Nabek u kadera 30 milyon Kürde mağfure Kürdistan'ı o Türkiye, ve pişt deryan, bağveyeki neşefaf, bes dinabera kesayet ve aliyen tengde ben güftügü kirin. Muhatap deve temsiliyeta Kürdi ya berfirebe. Beşlerin rızan. Beli hembebe eşmendiye likedu bedel o fedekariyin geri khud nerin u büve eşmendiye Mala Mustafa Barzani'ye nemir ve bilkini. Mala Mustafa Barzani dışarıda adani 1930 jidai buye u droja yeke adani 1979 şiye ser drovaniya khode. Ango adar isal 122 salvegera jidai bunavi o çilo 6000 salvegera vefataviye. Jiroja dai buna hatta vefataviye jiyana Mala Mustafa Barzani Kürt'e şiroka tekoşina netevi ya Kürt Kürdistan'e gel. Kürtistan Salebistan'da denge radesi dirok ekiliye. Jiyana Mala Mustafa Barzani yenemer bişer, havz, koşberi, sürgün, verani, o bir trajediyen mezun ve dagirtiye. Her vaha Jiyana Mala Mustafa Barzani yenemer bu khoşiuna khoşiyen khud بولد پاره‌ای به خبات و تکوشنه کی به وسان به هیوی به سوزی و به بریارداری به برخودان به سکنه کی و شخصیت حاتی هناندم. Mala Mustafa Barzani به خبات و تکوشی و ریباز شیخ عبدالسلام Barzani و شیخ حمد Barzani تفکریه. در مدرسه ولد پاره‌ای واندا پرورده بیه و وکه خدمتکاری گری کردستانه Dınaf refek şoreşeden cigirtiye. Rebaza Mala Mustafa Barzani berdevamiya rebaza rehsine azadi ya koybune ya komara Kürdistan'e ev berdevamiya doza Şeyh Said Halit Begri Cibri Seyyid Rıza Esanoğlu Paşa Peşava Kazım Muhammed'e ev ahtaru şahade gerek Kürdan'ın dirokiye وکه سرفرمنداره که ارتش کمر کردستان دعوا کردن کمر کردستان در روله که بیروکی نیست. او دامرزادر و سروک پارتی دموکرات آ کردستانه. ملا مصطفی بازانی پشتی اروشاندنا کمر کردستان 11 سال لیکیا سوویت لگل پیرسی دوال رفو یک پشمریه جیانک به گلک زحمتیان و داگرتی دباز کرد. Mala Mustafa Barzani sala 1958 da ve geriye rakı. Ve demek Kürt'e mecbur madı sala 1961 da şoreşe inanın dest verdi. 11 adare 1907 da hükümet Irak'a peymana otonomiye imza kırdı. Rejime bahsi şerden peymanı peknani Mala Mustafa Barzani disa mecbur ma da 1907 çarana دست به شر شکاری کرد. به 1907 به پیمان جزایر به دهوادنا عراق و ایران و به نافجتیا امریکا و ایران داوود پیشگیریا پولی یا جبوی Mala Mustafa Barzani halil شورش شکست ایران کرد. Mala Mustafa Barzani شر راوستان و وکشیا ایرانه. نه جبو بردوامی و هودان شورشی به بریان آمدکاریا پیادا موقت
Jadın Çırusken tekoşina şoreşa gulani geçkir. Mala Mustafa Barzani roja yeki adari 1906 yılında jiber nakoşiya ku Amerika çu ber globaniya fade. Alaya Kürdistan'ı yaku Eşava Qazi Muhammed Teslimi Mala Mustafa Barzani'ye nemikir tucari ade neke. Bu ev alaya ku Mala Mustafa Barzani'ye nemik Teslimi peşmergeyi Kürdistan'ı kırbu bir gelek eş usulun u katliama van le tekoşina peşmergeyi karama ve tekoşina hemu ketkarên dozanê azadiyê li başûrê Kurdistanê îro bi havayekî serfirazî li ser parlamentoya Kurdistanê li Hewnêrê li baz dibe. Ev jî remz û sembola şanaziyê ye, hebûna stargaha netewî ye. Xebat tekoşîn sekn û şexsiyeta Mala Mustafa Barzani'ye nemir îro ji bo hemû Kurdên cîhanê ciyê rêz û hêviyê ye. Mala Mustafa Barzani peşmergeyek bû, serfermandarek bû, rêberek bû, serokek bû, niştimanperwerekî disoz bû, di qada nametewî de ciyekî xwiyê girîng hebû. Mala Mustafa Barzani'ye nemir lebes serokê partiya xwe bû, ew serokê milletê xwiyê wenatê xwe bû. Xebat û tekoşîna wê, xebat û tekoşîna me ye. Mala Mustafa Barzani'ye nemir li her çar perçeyên Kurdistanê jî di dilê her Kurd û Kurdistanî da çavkaniya destoziyê, baweriyê, Müslümanperweriyê, sebir, xebat û rêzariyê ye. Barzani'ye nemir di wesiyeta xwe da wesfê seroketiya niştimanî û Kurdistanî bûnê pir eşkera nîşan dide. Nemir di wesiyeta xwe da dibêje hezkirina we ya li hemberê min bila ne zêdetirê hezkirina pêşmeriyê şehîd be. Bila mezelê min ne bilimtir be ji mezelê pêşmergeyek şehîd. Elbette ku dibe cîhanê da tu kesê bê îmasî tune ye. Lêgava ku merev li Barzani'ye nemir xebata wî helwestê wî dinêre, dinirxîne, dibe bi wicdan tev bigere û dibe mirov li gor pergalên demê van şert û mercên wê demê ku ew têda di jiyanê berşa bigire û biyara jî binirxîne. Rastî wê gav derkeve holê. Di tekoşîna neteviya milletê Kurd de rola Barzanî yê nemir gelek mezin e. Di dîroka gelê Kurda navê Mala Mustafa Barzanî bi tîpên zêrîn hatiye nivîsandin û wê wisa jî bibîne. Navê Barzani'ye nemir çawa ji bo gelê Kurd bû sembola berxwedan û kurdewariyê ji bo dijminên Kurdistanê jê bû çiyayê tirsê. Dijminên gelê Kurd şiqas bi def û lîstikan xwestine bendavan çê bikin, çiya ji çiya û herikî bûn û bi ser wan de çûn. Belê rêbaza Mala Mustafa Barzanî yê nemir me hemiyana dibêje serê xwe tu carî li ber dijminê xwe netewînî. Bi biryardarî, bi sebir, bi rêxistin, bi ittifaqa netewî tekoşîna xwe qet ranewestînin. Bir û bawerî û hişmendiya netewî niştimanî bira her tirsûlêya we be. Tekoşîn û destkeftiyên her şar perçeyê Kurdistanê tekoşîn û destkeftinên xwe bizanbin, biparêzin, piştgiriyê lê bidin. Mafê milletê Kurd e ku wek her milletekî cîhanê li ser axawelatê xwe bi serfirazî xwe îdare bike. Tu carî hêviya xwe ji azadiya Kurdistanê nebirîne. Li zimanê xwe, li kultura xwe, li dîroka xwe xwedî derkevin. Bixwînin, fêr bibin, pêş ve bikevin. Ji milletê xwe, ji welatê xwe, ji rêhevalên xwe hez bikin. Li hevdû xwedî derkevin. Ji bo destkeftinekî herî biçûk jî ji bo azadî û dewletbûnê jî tê bikoşin. Li her derê jiyan, li her alî canê destên xwe zêde dijminên xwe kêm bikin. Yek rêzî û aqibeta nav mala Kurdî saz bikin
روژه و قدر خود دست خود دایم میکن. مولا مصطفی بارزانی شهید کردستان روژه‌های کردستان بنداوی یکی به برنامه و یکرتنکی نتوی به داخواست ستاتوی سیاسی نتوی جغرافی همو حالی این کردان لگر رهبری شامل لگر همو دولتان به یک دنگ و به یک هرسی و یک طرف کردی ببینیم مخاطب. دکتر عبدالرحمن قاسم و مولا مصطفی نمید بیشن ممکنه که ده انجام من پیش هاتیه که روژه‌لاتان ازیکو روژه‌لاتان آبین هنک فرسند مزن بینبند دلیه خوشک و برای من این روژه‌لات کردستانی. شیخ سعید افندی خالد بگی جبری و همو شهید کردستان بیشن جبو که گله من بکار به وام فرسانم باش بکار بینه و دست کبتیم دست بخند دبه هزه نتوی این روژه‌لات کردستان باوی که برفره افکاری و اتفاق فیه نتوی دموکراتیک ببینه. مولا مصطفی بارزانی و همو پاک روان کردستان باکور کردستان لبند اتفاق استراتژیک یا نتوی دموکراتی یا کردن. لبند آوی یکنه که لسر دعواز ناجیل ین ملت کرد افکاری که برفره پیکوره و بوی افکاری همو آدین کرده بلن طرف و مخاطب دولت ترکیه. بله آزادی و سرکوبنا کردستان در خلاطا اری مثلا به جبو بارزانی نمر و جبو همو شهید و کتکار تکوشینا آزادی رزگاری و سرکوبنا کردستان. مولا مصطفی بارزانی همو دمه جیانا خدا خودی بیرو باوری یک مزم بود. به اشتمندیه که نشمان پوری مرو دوست و پیک و جیانا تبگیریا ریبازا کردستان رادستی گلی کردستانی. از دسر ناوی همون ریبر اندام و آلیگرین پارتی ولایت پالیسین کردستان ده 46 سال بگره و فتاویدا مولا مصطفی بارزانی و همون شهید کردستان برایزاری ببینید. تکوشینوان و ریامر رانی بکه. ام برایزاری بجنا خلبر تکوشینو کدوان دتوینیم. از فازم آخافتنا خود به چند گوتنه شهید نمر پیشوا قاضی محمد داوی بینیم. قاضی محمد دادگاه داگیر کراندا واد بیشه. من آلا کردستان امانتی مولا مصطفی کریه. و لسر مدوی لچیاکی داره چیاکی. جباجاره داره باجاره کی. جوالاته داره ولاته کی. حتی که روزه کی لسر همو چای کردستان لهمو در کردستان بدا خواندن پر باش بزاندن و او روزی به. پیکر آلس بشن هواکان مولا مصطفی بارزانی جوارا بدم واساندن. دیرو کدا شکاس اگی میر خواست ودی وجدان میرو پرور آزاد بهترس و خودی آسوی یک بیسینور هنه بارزانی یک جوان خوشمیرانه. شکاس نشان و وسط معاصی شکاس نشان و وسط راستی باوری و دستوفیه همود بارزانی لایه. امجادم مولا مصطفی بارزانی و همو شهید کردستان برایزاری ببیر کردم. او آلای قوان راده سیمه کریه امی بسر بدنی خدر. ام باندی همو آدین نتوی اجتماعی دکن داکو برد ام جبو اتفاق استراتژیک یا کردستانی جبو لسر دعواز ناجیل ملت کرد تمثیلیت کی کردی به آوا کرن دست بدن سلام و رز جبو و همو کردستان. جانب ازبایش و آخافتن اسپاستان مالت آقا نهاجی تنامل پارتی ریخستن گروه کسو کسایت کردستانی و کومل هنه اتخاصم پیشواز ناویوان بخوینم ایگو ناویوان و کس من نخوانده بجی ببورن من همو یکو جمعه قیمتن کردستانین و معاشتای ریجیبینی بونن مالا آورده از چند هوا جلو کنیم. سروکی کومالا احمد خالی ملشین زالی روزنامه‌وان
Hüseyin Akıncı, Tevger Azadiya Kürdistan'ı ya Suri, Mahmud Remo u havale Platforma Civan-ı Serbuxe, Faik Deyran, Ferit Azad, Rızgar Aryen. Brez İbrahim Güçlü siyasetmedar, Partiya Sosyalista Kürdistan'ı Salih Omeri, Parti Demokrata Kürdistan'a Suri, Ferhat Şahin, Parti Demokrata Kürdistan'a Bakur, Ali Aydın, Vera Koyi, o Ömer Özmen, Nivizkar gelmeyi, Şeyh Mizbeh, Ravşenmir, Kerem Serhadi, Ravşenmir, Ahmet Acaru Havali Ukher, Şerefkan İldiz, Vakfa İsmail Beşikçi, Partiya Mafu Azadiya Hak Var, Mehmet Kurşun, Revebur Endam'ın PDK Bakur, DEM Parti Mardin İl Örgütü Ahmet Abdülsemedoğlu, DEM Parti Koser Aziz Kuday, Saadet Parti Seroke Bajarı Verdili Hacı İlhan, Seroke Eğitim Bir Sene Brez Tarık Yılmaz, Komara Nubar Hacı Şiri, Parti Demokratya Kürt ve Suriye El Parti Mehmet Silo, Yekitiya Kürt ve Suri Süleyman Baravi. İlk menale vazgeçmek gibi bir borun ev kesi bu farklı kes ve senade Komela ve senade Partiya hem süperstar cihbiyarın malavana babın. Nuhaji ve bir imkanaki hem duhazın خورد اکیبه جوان هلبسته که بخوینن عزالدین اوقا از بحویا سلام دکم هلبسته کو از اینها بخویم هلبسته سیدای کی شورشگر ملائکی ولد پاریس یا ملا عماد الدینه اویش بفیاق ببیتی روح و جان بقربان بن روح و جان بقربان بن جبوت خاک کردستان جبیرا من تناچی از حتا وربم دو گورستان کلا باغو بهشتیتا جدل ناچن حتا بمرم چیاو دشت و زوزان تشین کر هستر چاوان مرم یک جاره لكن هر روز 100 جاری اصل مرم لسر سنگات نازک دبینم لشکر دجمن دناوا برج ایوان تف حاکم و میرن با آلا خود خملاندن سرا و هم دبیرستان همه لاوه تی هجا بجارک وان دخنقاندن گلک زاروک و پیروژن ددانه برگل توبان دوی عصرا کو سربستی همو عالم کو پیشامو بله پارا ملیدانه بله پارا ملیدانه مدام اشکنجه و زندان اره دایکامه هجا اره دایکامه هجا نتمزگین گلک شابی وای لاوک تهیرا بو بناو مصطفى برزان دوسد وک رستم و هر کل میرانی خلامیوی دجیهانی گلک نامداد تاریخ و دیروکان دیازده ایلولا رنگین دوی شورش بدار خستی سرانسر خاک کردستان بجه کرهیز پیشبرگان بلا بو ناو دنگی کرد لهر چار پرچه دنیای
حسام خلکی به دوزافه جچینی تا به امریکان نزک بو روژا آزادی لهفتو امد المسکین آزاد بو کرد و کردستان سروک بو مصطفى برزان به آلا کسب و سور و زر بخمنین تفسرای کرد جبل بزو برانا من جبولاوی بکن قربان سروک و ریبری من کرد منت دارش خباطاته برنگ کردلی بوته پسندارن همی بوزان همی کردان کشی کرد و کردستان زور سپاس نهاجیش تو به مسئله عاجز نکرد یعنی داخواستی هی دیمه تنی 4 کس جبو هلبستان کنه از یکی دیجی به نامینه دعوتی بکن یک جه شیخ مزهر سلیمی شیخ مزهر سلیمی والی بوده ببور به ناشاش کن متبخرات نسل شعاراتنا بني هرشتي بيجي كل كردستان بيجي ملتك بقول هذا كتنك بالتواري في شعر أخينا بين كمان از 20 شعر بالنابي نصبا بازار تهدر راس نظام لبري يقول كرتواري بإجازة ما يقول ما يجري حبس زندان بوم الجنة قلب كردستان بشي كشتنا ما كيف دعوة قلب كردستان بشي من هبن 300,000 جان او دمير دهرن مو يكي غرنا تشين من قلب كردستان بشي كافاد وشيخ سعيد كان قاضي كارزا وانتما جانه خدانه داكو كردستان بجي بردل المسكتة آمد والبنير السيبيا برسري تيغر الزنتين داكو كردستان بجي يا كردستان يا نمان ورحتو بيمار دانهم تبلغ برزاني كبيان داكو كردستان بجي پشتی برزانی سروک ایجا در جهان من نباشیان جارو زلیل منگری کردستان بگل سیواستا بگل کرمان سروک برزانی خوزا ازو ما قربان اوجانی وفات باغ مسعود لقمان در بکتر مزنده خلق کردان دنیا شعب تاریخ و دومان حسد شعب دیوتی باران سروک برزانی خوزا ازم مقبولی اوجانی چقدر از بیشتر برزان هیچایه 54 سال تکوچیندایه عمری بوری لچون کیایه با ملت کرد فخر مدایه سروک برزانی خوزا ازم مقبولی اوجانی کلا پرمز سری هر دردان سروک نبی تی آزاد یا کردان او قدر بیر جان خود کیدان او کلو کدر ماند دردان سروک برزانی خوزا ازم مقبولی اوجانی قهرمان اصلی اسلام مصطفى برزانی Gözler tek şirkimizden Malatavarı Gelespas. Naci Aferverine Düyemi Brez Ferhat Şahin Endami Komika Navelli Revebili Pedekesi Rojavayı Kürdistan'ı Ferhat Ferro.
آسیا باقی ولد بارید دعوت فرصت در فردامن سبوت ببین وقت برادری من آخفت نوی دشتر تقصیر نکرد بس این دشتی هی جا انفقرن 14 مه آذار 1903 جی دا مزراندن سروک ملت کرد زندانا دورا برعمر 13 سالی كيلك شيخ عبد السلام البرزاني بعمر 22 سالي كيلك شيخ محمود الحفيد 1925 1932 شورش برزان آیا کمی دورا 1935 سربون کرد حكومة ملك العراق وبريطانيا برفا سليماني فترة ما ديسا 1946 شورش برزان آدياني 16 طباغ 1946 دام زراندن پارتی ديمقراطي كردستان لباشور وسرور ملا مصطفى برزاني بروا رجالات جمهوري مهاباد قاضي محمد 11 ماه ولكن يكتي سوفيا شكينا سوزينا من هذا جيل كده بيش ملا مصطفى سروك ملة الكل اشتقنا إما كي استسلام بك أو كي مقاومة بك بيرك كل اختيار اللي كان يراوي خباط وكار برفا يكتي سوفيت بمشي سر نيكي خا أو هفالي خا بيش مرقا بين ست كس جيشنا يكتي سوفيت حياة جيشنا جمع أراراس ويجالي جيشني نوعا ما خطر شو سوا ما 12 سال يكتي سوفيت ترك راحتي ندي سريخا دانا خستكش يجيبوا ملة كرد وكردستان حياة أو ريجيم ملكي العراقي شو 1950 وحيش فدريا بلي كوبيكي كردستاني باشور راوستا القاهرة بيشوازيا ويكر سروكي ملة عرب وجاري جمال عبد الناصر وجمال عبد الناصر وجاري سروكي ملة عرب جو محيط حتى الخليج در آففتنا ويسا ملا مصطفى دورود اف سروكي ملة الكرد يشتا بقريا ميناء بصرة بيابو ملة العراق جعرب جكر شوباس بشوازيان ويكر ويجابي دستور عراقي مادة ديامي كر جميع العراق ضد عرب وكرد واعتراف آية تميم بملة الكرد فضل آكي سروكي ملة الكرد ملا مصطفى سروكي عراقي عبد الكريم قاسم سفتاح لهذا الانسان الدستوري دورها
اشتغابات لوما تشنما بري سرو ملا مصطفى إلا إعلام كر شورشي أيدول شورشي أيدول نهصل ما حياة حزار ونهسدو حفتي ويا يوم زباي آدار حزار ونهسدو حفتي ويا و إعلان الحكم الذاتي أم بيجم ما حياة حزار ونهسدو حفتي وشارة حزار ونهسدو حفتي وشار حفتي وبيج شورش أيدول شكاست شورش أيدول شكاست حزار ونهسدو حفتي وشاش بستو شاشي غلامن بستو شاشي غلامن شورش غلام وصرف جنابي سرو بريز كاب مسعود برزاني باخفتني وي دبيجي كو نا كرد با كرد بارتي وچاغه رحمتي درويشي سعدو سكرتير بارتي ونا بارتي روج آوا سكرتير وچاغه مصطفى ابراهيم شورش غلام راندم فأمبيشن 1963 دام زراندن جنابي منا مصطفى سروكي ملة الكرد حياة 1970 حفتي وشسة طرق راحتنا جبو كرامات ملة الكرد وطرق سرفة دارس حتى قلتلك أخفتلك يوي وطا ما الاتحاد السوفيتي جو قابي كرملين خست قلت أخفتنا وي دقون نأس ملا مصطفى قابي كرملين ملة الكرد قابي كرملين خست عينا ملا سروكي ملة الكرد ملا مصطفى جاني خاطستا بس ريباز برزاني ما وهيرو ام دبينن لباشور جيشنا كرد وصرف ام بالنسبة ما ككرد روج آفا ام بالريباز دامزراندني بارتي ديمقراطي كردستان سوريا 1957 ام بیرو باوری میں ریباز برزانی نم و ام ببین سرسوز خواب حیات ام بگل ارمانج خواب رسول وهي روح تبين يعني موتيفيشن كبارتي ديمقراطي كردستاني بشري جماعة مسلماني كردي صرف شيواتينا جنابي سلو كرسول برزاني وإن شاء الله روت أم ببين حرب بارتي كردستاني رزق إن شاء الله هر بيجي شهيد كرد كردستان هر بيجي ريباز برزاني نمر بريز فرهاد شاهي جبوع خافتناته سپاسدار مالت آقا هنك ناف یک کلی مجبیر کربو اندام انجمنا پارتیا گشتدان و عدالت یعنی AKP بريز جبرائيل دين نرجي بنامني مالا بيعوض نواجي أزخازم دحر البسماني يكون خوينمان أزيكي جي داود بكر شيخ موس همو هرم
ونتر خيراتين دموات تبا خوشبه انه هلبستكي بنابي كوچا برزاني هات وره دماغو لاشيوي جشينو آنين چاي برزان وسشتا او وملويدة بشير إجاني الويدة بشاتن هلبست بنابي كوچا برزاني هات وره بمسكين وبخير هاتن ولات إدريس وبرزاني لكردستان وروهنيك رجعت خطاب ويباني جعش بورندكي جاوان بما آريان بكل بوني بلدينا وشهبازان جبوي شعبي مدرماني جيراني وكوش باكر دلابا والمبري كفتي بكوچيرا تبابو بر هوالو دوستو ایرانی ولاد بيريا وكرمو اي كلي قرناس وخش ميرا وكوش داني بوكيلي كي لباجار مريواني دويرو جي نمابون كس دكندو شهر باجارا دقل باقي قلي رنگين لسر راشي وقرداني بباور خازن ورضوان كتن باغي بوشتي او ملت كتبر سلابي تر بقشتو كيف سيراني كتو خورتو جنو مرتب بغيرن رقصو قوبندا سري بيشو ندر خوازا بغوري وبقرباني جويجي كوش بري كفتي بسيقونا وسيواران دنيب باغو بلستانا لقوناها دهوب داني جاگوشه ولات ملت دهات پیشیا کوچه دبو کیفو خوشو شاهی لباجار سلیمانی لعالی کی خوشو کیفه بدینا قهرمان کرد لیادی قیل و هوارا گرین و شین و فیغانی بمست و طور و سرخوزی توا دستار سرهردو جبونا سر بلنده کرد سروک و شاه برزانی مخابن گودوه کومه چقایی و دنه رمز دمیدان دنابی نمشیخ محمود ازراف خانی خدای خنجرازیوی پلنگه چای سرداشه شورشگره بنابودن دلبنده قهرمان خانی بجام بیزاریا قرقن لپیشا جنگوان کرد دی جنگا لشکره فیصل کماندوسه بریتانی چکره چای سرداشه سپی وک مرمرو آلماس جخوینا جام فیدا گریا برنگ سورو مرجانی بلا رومه ترس هردن بما کاما خوی رامنا نهاتی او دهانه در تسوزو بخت بچینانی جويجي كوش بري كفتي بسيقونا وسيواران لباي تختا هوليري لكلها شو مريداني ببيت القهرماني كرت بالا كشف صوروزة بلا رازين خواشي بيروز وراحة عجاني جويجي كوش بري كفتي ببالا كت لچار كوشي ورات كريا بنابه دولتا کردی گلک شابون بریزانی گلو کوش کشتیا نوحا چیا تردا سری هزدا متین و جوزکو شنگار سفین و جرد سیوانی جگلی لالش و شیخان حیا بگهج حمرینه خوب شاخ و شقلاوه حیا بگهج گرمیانی جتیای گردمن حتی بگهج هلا گرده جای بخت و تروشه حیا بگه جسیوانی امیدا هر چیا او گو خوش بیل سردیدی ببی فخر و زیارت کا بتخت شاه سلطانی دچار و ناغ داویدا بری کوچه خدا برزان لوار باو با پیرا بکنتارا چیه دانی بپیچن قهرمان کرد بارا کسب و سوروزه
بلا رازين خواشيرين بيروز وراحة جاني بلا خاورات وانا دبرسيكا فهم بسكا اواداي كاميا كامي حنون وبردلوفاني شقاسي قو ببيج الناس بدل خانه تمي كيما انا دسبير تاريخي بلا بيجا بوشتاني نمر يا برزاني سارة دنيك جنقو دنيك فردا هزار رحمة جدر شاعر لسلمي باكي ازداني وصافي Biz hemoshiku jbo helbestate malata va bugün superstar naji helbestek ve ilk kelima ebici davet bugün Komada Ahmedi Khali Meleşiri. Tamam. قال ميهاني دلا قال بشار الهجان كنت بخير هاتي بمناسبة شلو شش صالية سروكي نمر ملا مصطفى برزان جورا هلبستكي پیش کشتیم تو سیدا کی پرزانا و هجایی تو کلمه پیجاب نیارایی تو سرکش جواب و پیش مرگایی تقد نبردا مافی گل کردان تو نهاتی خواباندن بزیر و بپران تا پر زحمتی دید سیدای برزان زحمتی کشان ملا مصطفى برزان جدست دجمنان و کرد نزان ندیدید پیشی اخوا جدرد خاینان هر خوش بوان کولتیا دجمنان تدوما دوزا کرد و کردستان سیدای نمر ملا مصطفى برزان تروح وجاني ما كرداي تهرد دل مدى رازاي جبرتو شير برزان مصطفاي لچول اوچيا بقهرماني قراي تهر لهنك دل ما نمر سيداي ملا مصطفى برزاني تو سيداتي زانا وهيجاي تو البرجع من درياي بگمان تو گلک فندایی تو قد نوکی وان ملایی تو سیدا ملا مصطفى برزانی سیدا تكعب فان نقد بزكاتي وكي فان ملاي قوشون ميلاتي كعب فقرتن بو مولود وزكاتي نقل دوزا وواتي خوي شيرين لقادين نبون آدیکار ملا مصطفى برزان سروكي جباتي سيدا خند علم المدرسان جبو خلاص كرنا ما كردان قرآن بيرا تفند لسر ملان سيدا سروكي قلن كردان سروكي جباكي ملا مصطفى برزان سيدا سري خراكا بنرا برباد به آلا رنگی لهر درا باقا قاضي محمد شيخ سعيد وليلى بدوان مسكينية خوشو قولا شاگردی و مصطفى مسعود برزاني راكر لسر ملا آلا رنگی لقصر عصبی برباد به کرد و کردستان آزاد به بريج مصطفى مسعود برزاني نبخيرا كسيا بقلي قرى نوبدار آلا رنگيا دورا شهيدا نمر برزاني روحنيا هي نمر سروك برزاني كاميزكا لخاكا كردستاني وايا آبابنا مجلس وبرلمان بكردان لا ترونين إنجليز وعمريكان
هزار رحمت و بباره شهید کردستان سلام لگوراتا ای سیدای برزان سلام لگوراتا ای سروک برزان ملشی جبو هلبستاته سپاسداری دم مالاتا آبا میوان عزیز از باور بیرانینا مل مصطفى برزانی نمر نبر روشان بمهانجی از باور مون یک جی خنالکن و خوش دوداری جیکن مالا وارا نواجی آخفتوان بری سسیا برز تحصیل سور تحصیل سور از باور بکن خلق قزم تپامه yani Dnesser, Koser, Navele, Rengorengoyi. Prevan ke tahsil sever ve nasbı. Sala ma mosteti bizim tepeydir. Ne o haber zaten? Eşraş diyeceğim. Böyle. Ke tahsil sever Nebi Halid Bey Cibiri serkeşu lehengi azadiye हो वे किस्तना आजाद नावे की वे दिन है वो एक साइड पे बोले ना बिरा तासीद ना बिरा में ना माफिया खात ले जंद के तासीद सला वे बस او मिक्रोफोन हवाले भी कबला वे ने कीजिए Dostum hevale neja, salve gela serok nemir ve barzında bu cibinayın tebrihatına, serçava serseratına. Diroka millet anda demdem serok elinde tevi aktörün siyasi dertkabın aldı. Lejvana yek dibe sembola serok elinde tevi milleti. Mesela Simon Bolivar bu Latinya çi ifade etke ya da Gandhi bu Hindiya çi ifade etke Bismarck bu Almanya çi ifade etke Mandela bu Afrikiya çi ifade etke Barzani Nemir bu Kurdavi ifade etke yani sembola yapıda. Ez ağaftına kadar tabi Diroka ya Jiana ya Hazar Nesul Siyada Despekiye Hazar Nesul Haftun Mihanda Donkiye Gemze'de Dezalim bu Akhatvan Meyhecacı bahsediyor mesele kirine. Az pırnakevin mesele az grani serhala misyonaviya siyasi, misyonaviya civaki, misyonaviya diplomatik ezelisekirin bir iznavar. Demat البارزاني النمر مزدكي تسرحتين أيوب تبيني تشعر دلائل نهري تبيني تشعر السلام تبيني كردستان تحالي جمعيتي تبيني كردستان استقلال جمعيتي تبيني قاضي محمد تبيني كومارا كردستان محافظة تبيني تبانا تقشت جيان ويا سياسي دا سكن ويا سياسي دا تبيني يعني تقوي معنى كي يعني أو او دولمندیا دیروکه د فکر و رامان ویدا جیگرتیه. جوانا یک چند مثال آوردم. دما بریا پارتی دموکراتیک کردستان باشور به 1946 بریا آبا کرناوی د 15 تباغ 1945 Konsey azadiye hatta bakırın. Cali Madem Mustafa nedir? Şaş bağırın şaş prensibi konsey fazla uyuyor ki bu xinin. İjberki en prensibana eğer ve çarpıcı Kürdistan'ı pek bahata gorevi resmi siyasi peşiyaha bitsa باور تکب
حالي ما إلو نقف حالبو شمانا يك آية كمين كردستان دبن زور دارية داية أو يماني جرج بن ظلم زور دارية بخلاص كرن وبآزاد كرن خالد يمين جبو پاراستنا کردستانê hizbekî çekdarî lazim tê bêava kirin. Xalasîsiya ji bo yekîtiya netewî gerek xebat pê kirin. Xalê çara bi her aliyê Kurdistanê de rexistinên millî welatparêz ra têkilî vêdanîn û hukûqekî di navanda bêava kirin. Xala pênca dengê milletê Kurd bi raya giştiya Iraqê û bi raya giştê dünyayê bênasandin. Xala şeşa di nezerê milletê Kurd da siyaseta dijmin bênasandin. Ev her şeş xal bingeha dîtina ya da felsefeya Barzaniyê Nemir ifade dike. Rastî îro jî guncav e, îro jî reyana rolî dike. Piştîriya Partî Demokratîk Kurdistan a Başûr di çi şeşa da hatiye ava kirin. Piştî wek hûn dizanin Barzaniyê Nemir tev Komara Kurdistanê wek peşmergekî cî girt lê mixabin wê demê ji ber Sovyetê alîkariya xwe kişand borî peymana navnetewî Yalta Postan wê derê hem Amerîkiya hem Sovyetê hem İngilîzan ser li hev kirin û Komara Kurdistan hatûwe dişand. Piştî wî Barzaniyê Nemir bi meşekî dîrokê berê xwe da Sovyetê. Axaftinekî wî heye. Di 19 meha yekemî 1948 li Bakê. Ev axaftinekî wî derfire heye. Yani hem dîtina xwe ya siyasî tîne ziman, hem dîtina xwe ya civakî tîne ziman, hem dîtina xwe ya kêm oldara û kêm netewa tîne ziman. Dîrokekî asla axaftinekî dîrokî ye. Ji vî ez beşekî dixwazim bixwînim ji civakê re. Dibêje Barzaniyê Nemir hemû serhildanê me serhildanê millî ne. Serhildanê demokratîk in û li pişwan rêxistinên millî hene. Bi vana jî bi nav dike. Yani serhildanê Kurdistanê wek serhildanê şexsî tarîf nake. Serhildanê millî tarîf dike û li pişwan jî rêxistinê millî û bi organizasyona wan viya jî destnîşan dike. Adediya îdarekirina civakê da mesajê zaf girîng dide. Ez xwazim wî ji axaftina wî neqil bikim. Ey gelê me, ez wî sozê didim kî em di rêya demokrasiyê da, rêya sosyal adaletê da em ê wî di Kurdistanê de bicî bikin. Li Kurdistanê em ê Kurdan, ne tenê Kurdan, kêm netewan, kêm oldaran, grûvên cuda, eşîlan, mafê wanê netewî, mafê wanê olî, mafê wanê civakî rêz dikirin, em ê xwedîtî lê bikin. Em di nel lehêwanda, em siyasetekî îdarekî wisa bimeşînin, di nel lehêwanda û ne di aleyhê wan da xebatekî bê kirin, em müsaade nakin. Aslında diğer dîtina ya îdarekirina civakê ev e. Tem diğer Kurdistîne aslında em bêjin li hemberî kêm oldara ya da kêm netewa ev humanîsma di Barzaniyê Nemir da cî girtiye vî humanîsmê ji Kurdistîne ji Abdûselam ist.
yani jüri revazet istiyle. Dema Şeyh Abdüsselam 1907 da bizim dahazın Kürdi u civaki peşkeşi devlet Osmaniye kır ev xanana dijyana u dahiye. Mesela bizim lehemberi oldara tıbbi harbeti tüne mafi van parastiye. Lehemberi biz kimlet hava mafi van parastiye o rezdari kiriye. Yani ev siyaset ha دیرو که تو بزرگ کی بارزانی نمبردا جیگرتیه ده فلسفه‌ای ده جیگرتیه. دوستون هواره اینجا. tabii dema 1958'da bir inisiyatif Sovyeti bir şekilde zorlarya siyaset Sovyeti Abdülkerim Kasım Irak'ı darbe leşkeri hatbu iktidarı yok ikisi zemine geçiyor bu Seyda-i Nemr ve Gerya Irak. Duyla yani Şahı Parti Demokratik Kürdistan hatına bakırın o siyasetteki vekil illegal hatem neşan. Yani esasen müjde faz ki ev işa ne bir şer, bir çektarı, bir kuştun ne be. Le bir demek ki Bezekir ki ev siyasete düşman namişe. Yani bütün sözüne o hile o kurda berdavame şiboy şesviye kadar despektörün jünu da şahit çektarı despektör. Ya kimse de zan. Ama peymana otonomiye hazırlısı da hafta yazdı yazdı. Ev daha fazla Kürda. Otonomi yani muhtariyet daha fazla ve demi polis siyaset alan daha fazla Kürda. Ve ev inisiyatifa çava destekir hesabı inisiyatifa Sovyet'e destekir. O zaman sekreteri Komünist Parti Irak'ı Aziz Şerif der hakkı bir daha 1965'da Diğer tarafında ne hatırlık? Danilo Reviyamı Sovyeti. Diğer inisiyatif Sovyeti Aziz Şerif ve Gerya Berdayı. Ve Republika Danistan'ına gir ve Gerya Kürdistan'ı Serok Nemr Barzanıra durduruş hepsine iki kirin. Ev tekiliyana Berdayı nihayet şiya peymana otonomiye derket. Le ev tevajuha 1975 jiboçi tekçu. Yani bu yer bu otonomi hatta imsekir le ne hatta tatbik kirin. Tekçu naviçiye esas siyaseta Amerika ve demi dosteyi her birim Şah-ı İran'ı bu. Yani İran stratejik dostu Amerika bu teröristlerden alındı. Şimdi bu gori siyasette ve demi Amerika taybeti Şah-ı İran'ı gerek Kürdu Bağdat hem nehatana şerrevan berdevam. Yani siyaset avan lehefkirna Kürda ve Araba netfaz. Le Sovyet evdemi atağay fikir bana yani bandora gida ser Republika Irak'ı ev teyman hatayı müzekkir. Le duetle medan bu arada 1907'da rastlara Amerika به تغییر نتیجه سرکاتی بارزانی نمی‌ره تکیلی داری. هفته دیگر دست بگه بریاوی تکیلی کی راستین تنیه و اوکی بیشتر سر ایرانی را تکیلی کیه راستین هفته دیگر دست بگه. یه اف تکیلی نشبو ابکیه. یعنی پیواشوا دست بگه بردام نجمیه. Amerika'ya vekil tuazım ki ve demi
دیالوگی یا دا آشتیکی دی نابرا بغداد و کردستان دا چی نبه لی کرد دسوز دفعه دا صمیمی بود دسک دفعه دا صمیمی بود یا فهم کرد باید کرد 1974 دا امریکا تیکیلی به عراق رد direkt tekrar Irak'a dağıldı. از این مشاره که درج لكن داوية حفتو بينجا محاسباتي او كي اف استراتيجي بآيد كيسنجر بمحاسبات داوية محاسباتي دا بالتزي حتى ببغداد رخبر إيران و قرار حسين تبلیغی دیتنی بود. پشتیگی شش آذر 1975 دا شاه ایران و صدام حسین به میوانداری بومدیان جزایر حتی گرفت. اف پیمان جزایر رو در حتی امضا کرد. نه اف سیاستا aslında Barzani Nemir dema 1977 da 3 ay sonra Amerika'yı Jimmy Carter جنا مكتوبة كده اسمه دوين مكتوبة ديتني خد بيجي أصل أساس جاري لشكري مغلوب نبون لدوست ما بمرا دوستاني نكر دولتك وك ملتك وك أمريكا بو آزادی و عدالت پیشکشی که اجبا دوی بیاری خدا اوی چوا به سربلندی نوا دنیای دا تبدیل یعنی او دما او مکتوبان استان zaten tedavi edildi pençeşer rayı tekuşi avutkur. Ve muhabir Merat Karabiya vereceğim. Aslında Kürt 1975'de mağlup ne bu? Kürt siyaseta rekabet siyaseta namnetevi de mağlup bu. Yani ödeni dünya doğali bu, Ali ki Amerika bu, Ali ki Rusya bu, Sovyet bu ödeni. Daha siyaset avanda ama de Sovyet'e emrecin her çıkas peşkeşiya ve pevajoyu klibe ji le piştavi ve emrecin de biryar le piştavi siyasete de sikini Kürt tekçü. Barzani Nemir tabi ev buyara emrin Cezayir'i tesireki prezidentse Barzani Nemir kır. Bağırdıkım bu ev nefeşiyavcı usa peyda bu. Ziyadaki teröristçiye ama hem jali siyasi, hem jali teroki, hem jali civaki, numareki, semboleki diroka kurdaya. Eğer iroji biz yani bu karbon muhasebavi bukim. Bak peşmerge ki sana hafta penca da zevri Rojnamama ki Türkler jendişteki persiyat ke. Demek ki unçima tekçu. Avji bersi vedede. Elbette muhasebaviya bekliyor. Elbette mi diyor ki jiluda şiyoga bukim. Enviyami karbon bukim. Emni karım khalas bukim. İroji ev pers peşiyamaya. Mesela Kürt çareser ne bileyim. Hem peşketin hene lihind rojevede. Hin grantir bile. İro emdikarın jidiro kafahin der sahilinin çavtiye ve şaştiye ve hender sabı karbı hırgıdan emi peşe roja ve bu karbın azadiyu, adaletu ve keviye pek binen. Ne usame emhin gelek van pevaja derbastıkın peki edûmeteji evet di zulmuzordariye bugün. Jiboy evet Barzani Nemir Reyamerodi kiriye yani
دولمندگی دیروگی دولمندگی خودی پیشیامه میراث اشتیه لازم تی املی میراثه خودی در کبن و ام برزداری سروک بارزانی نمر و شهید کردستانی bir binin çivirlekin spasikin çivirlekin. Spas Brez Tahsin Sever Malat Ağalı Azizan Reştevan Nişan Jiboku İro Bimünasebeta İranina Seroke Neler Mustafa Barzani Kutlem Anin Cemhev Ulve hole kom keren jbo kenu khabata Partiya Olat Parêzê Kurdistanê tewekê ve spasiya xwe pêşkêş dikin û çi partî komere sazî kes û kesayet bên beşdarî vê bibîranînê bûne ez wan yekoyek û pîroz dikim mala we ava be û hûn her hebe بنابراین وجودی راستی کدن پارتی زیر بود به از خوازن به آهنگ آبه بیانیه خودن بهیدن و دیسا مالا و آبا و خیر و خشیبه کم جوین آفر به بیانی آفر به داوید بله بینرین چار کلمه ده هر کوچی بهیست 46 سالیا شهادتا ملا مصطفى برزانی ایرول لپوسری جالی پارتی اولاد پارێزên Kurdistanê ve hatibû birêxistin ji bo korekî semînerekî paneleka birêxistin gelekî kes û şexsiyet û partiyên hêja li bir hebûn anha ji ev konferans qediye heta demekî din bimînin xêr û xweşiyê de mala wan.